Wa whaalia mai le langi le mamalu o le tua. A wae siri siri e se lava o ia. Wa ia whaia o mea uma o lo noanga le lei. O lo noanga alofa. Wa lafto ina lea mo i tātou lana whanau. Ioi, e pa ia lava o le tua. E ia te ia fo i o na mamalu. Si wafonga o le tae au fau. O Maia. Tatou whawhitai alo nā alofa malona ngalelei. O le Tapua'i ngātu i le tua. Atua, o lo tātou Manuia ma lo tātou malosi. E whai o ia ma whisoasoa ni sili i puapua ngā. O le mea lea tātou te le whewhewhe ai. Pe a whāni liwina le larolangi. Malulu wina maunga i te tonu o le sami. Te talo rea nganga Paia. Le atua lo mātou te mā. O le atua le alo. O le atua rea ngangsa. Whawhitaia i lawa whio i le nei tai au fau. Mawhai e mātou o na mātou maua mai i le alofa maranga le leo lawa whio. A o iaio i mātou le ni lava i tūla o le ni yaso. Mātou te wala au i lawa whio i le mawhai o ne ato atoa o la mātou nei Tapua'i inga. E au noa mare nganga Paia o lawa whio i le Mafuta mai. O le mea le wala au atuai i lawa whio i le awa te le lava whaamare mole. Le ringi mai i loa nganga Paia i te tonu i ate i mātou. E li matai tolu i ai o i mātou i le Tapua'i inga le ni lava i tūla. Ma atoa toa i ai o le tāpenanga le tangata taito o tas. O lea o le tatalo mane o renga a walatu i a Yesu Keriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Samuelu. Tatou
Whaafafunga Maia le FAITAU o whaatuatuanga wha apostolo. Ngangana wha Samoa, ngangana wha Peretania. Ua o whaatuatua I le tua re tama. O le eona le malosi malava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. O whaatuatua fo I a Yesu Keriso o lo nalo e to otasi o lo tātou walii. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia I le pule a ponatio Pilato. Sa wha sa tawarina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo I se oli. O le aso tolu na toi tū mai ai na ye woti. Na whioa e le langi. O lo wanofo o ia I le tū tāmatau o le atua le tamā. O le e ona le malosi malava. O le atoe whio mai o ia e whaamasino I e ola atoa mai e woti. Ua o whatuatua I le anganga Paia. Ua o whatuatua I le e kāle sia Paia e au whiainu uma. I le mare mafutanga o le au Paia. Ma le whaamangaloina o angsala. Ma le toi o le mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whaamavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestowed upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and its early staple, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in a will which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Leli ie le tuai. Wa e awa wina mai I mātou I le lao le langi ma le lalo langi nei. Whawhitai I fuafuanga molo mātou nei yola taito tas. E talia leli ie lo walofa mai I ate I mātou. I lo mātou loto whanga I tihatu I la awafio. Ao iaio I mātou dene lava I tūlā I dene yaso. Mātou te wala au I la wafio I la asanga o whata otama o e sila fiaina. Whawhitai ua iai o la wafio e le manatu ma le loto o le tangata taito tas. Evi ia lava o la wafio e whawavau. Ona e le lei oe. E nā ore mea sili lava ua e manao iai mai ate I mātou. Le atuai e mareanga le lei. Mātou te o le atu e la wafio. Fesoa soa ni mai I la wafio le ie le ni yasu. A wasa iai I mātou I pua ngā mawhaingatā. Ai mātou te whawhitai I la wafio. I lau wha mawhanwhananga sili I ate I mātou.
Whawhitai ilo walofa muti muti vale. E te Tapua'i, whautuaina. Ma whātasi mai i a te I mātou I le vāpi api o le sāwalinga o le ne yola. Whawhitai ilo walofa tele na wā. O lo whingalo le li ilo mātou wa tuai. I lea tangata ma lea tangata. Le nei o mātou mawai o le Manuia. Ai o le nei rālo langi mātou te ola o lafa tuina I le pongisa. E mawhai o na whataiai I mātou ma le mana malama. O le pōliuli. Au lo whingalo mo I mātou. O le mea e whoringa mai e le leilea I ate I mātou le nei ola. A o iai o I mātou I le whili o le nei rālo langi lo mātou o li ie. Whawhitai le mana malama o nāmu fio. E susulu I le pongisa o le tangata taito tas. Ono o le leiloa o nāmu fio. O lea mātou te whawhitai ai I ate oe mo Yesu Keriso. Whapea fo I lea nganga pa ia o nāmu fio. Evi ia lava oe lo mātou ta mā taito tas. Whawhitai I nāmu fio le tolu tasi pa ia. A wā o mea umalava wa e saunia ina mo I mātou. O mea e ai lai le tino, o mea ai lai le nganga, o le tau singolo mātou ne yola, le ia o le tele o le au foa I a te I mātou. Ia vi ia lava o la awa fio, o le sami e ama le lau le ele, whawhitai lo mātou tamai le sio manga mo I mātou. Whawhitai I la awa fio I le nei tuasu. Wau whanunga le lei a te I mātou, le nei o mātou au lia mai ai le nei aso sāpati mo la awa fio. Le tuae lo mātou ta māpa ia. Mātou te wala au le whātu e senga I la awa fio. O se o tanga o se mea alofa le nei lea mo I mātou. A wā Yesu Keriso na maliu whaalawa au nunga o le sātauro. Ina ia o lai I mātou o le tangata ang sala. Nele ie. Aolo tu mau pe lava le to teleo I mātou I le popo ngā o whaingata o ang sala. E wala au I la wa fio. Whamore more a apa mai I la wa fio e te ta iala I a te I mātou. Whātono tonu la mātou ni sāwalinga. Pui marutia I la wa fio I mātou. Le taimi o le vevesi mai o popo ngā o le ang sala. O tof te fonga. Leli ie. Au mai I la wa fio le malosi I a te I mātou. Ina ia o mātou manu malo wai I tof te fonga mwha o sosonga. Aile palasi atu I mātou I le anga sala lo mātou matai alofa. Le atua lo mātou ta māpa ia. O mātou se ma o mātou wha le tonu taito tas. I le vāo I mātou ma le au whai ngā ruenga. Le vāo I mātou ma mātua. Le vāo I mātou ma la oloa tāua. A le vā mana wa fio le atua lo mātou ta mā. Wha mole wha mangalo mai I ate I mātou. O mātou se ma wha le tonu le li ie. Wha mole le toto o Yesu Keriso. E matafi e se ai o ne yang sala. Awane I po ngā ai o lo mātou ne yola whātua tua I la wa fio. A ia pispisia I mātou I le toto o Yesu Keriso lo mātou ne yola. E peona e alofa fua mai ai I ate I mātou. Mātou te wala au I la wa fio I mātou mana onga. Ta mālo whae. E ai lava mālo si anga o re whātua tuanga ma re whale nganga I te tonu I ate I mātou. Ai ao na laftoina le tuolo mātou ta mai puapu ngā mwhainta. Mo vai lo mātou manatu sili I la wafio. Leli ie. Mātou te le mawhai o na mātou te e atu I le waita mai I ate I mātou. Mātou te manao mia le nganga pa I o la wafio. Le suafo o Yesu Keriso. Mawhaia I mātou leli ie. O na manu malo mai I taua o whaia I te tonu o le whare nganga o le nei lalo langi. Ia vi I alava o elo mātou matai e to tas. A wae mawhai umalava I la wafio o mea e whaingata I ate I mātou. Te wha mawhana I ate I mātou. Te apua I mai I ate I mātou. O lo walofa maruwanga le lei. E tū mau pe lava lea I ate I mātou. Stalo mo sa moa malana whainga malo. Mai lava I le ao o le malo ma le masiofo se I pa ia se pepe mea. Alo whangia I latou umalava I le nei lava I tūla. Lau pare mene. E tamai ta I pare mia. Alo whangia fōa I le poto ma le mana malama ma le tamai mo I latou.
Whauina e la wafio i la tō i ngā ruenga taito tas. O le tofi mai la wafio le li ie. Ia e lofa whapa ia ma Manuia ia te i la tō umalava. Tutuila ma manua ma le la wafainga malo. Mai lava le kovana ma le masiofo se io atu fo i se pepe mea mea. Ia vailua te tusaina i la wafio lo la tō Manuia le li ie. Whatasi la wafio ia te i la tō. O alava ni mea le tua lo la tō wole atua i la wafio. Alofa banga le lei la wafio. Te talo le ni lava i tu la. Le li ie peona e si la fia. Lo whawhengai le nei a tunu ulo mātou ta maa. Ma le tau le lolo walo mātou wari ie. Matangi marolosi ma timunga i le mawhai o na tali le nei atunu. Ia iai la wafio i lo walofa marawanga le lei. Se leo le popo ngaro e si la fia le nei tu la. Sami ea ma le lau ene ele. Anga le lei la wafio la veai i ate i la tau. Lo mātou ta maa lo whai. Maota ngase umalava i le nei la lo langi le li ie. Ia iai lau wha malo longa. Whapa ia ma wha manuia tu fo i li matamai tai fo mai. Lo mātou ta maa lo whai. Ia aile li ieo. O to ese lo iai lau whanau le nei tuas. Ia whaile maua onga mo i la tau. Ina ia la tau i lo ai la wafio. Tele mea mātou te fia vala au atuai i la wafio wa esi la fia ia te i mātou. O rea vala au la wafio lo mātou ta maa i e lofa. Whapa ia ma whamanuia taito tasi i la tau umalava i le lalo langi nei. O whea fo i lava o iei si whonga o le tai a whaule li ie. Ia iai ma la wafio. Alu ma le nganga pa ia o la wafio la upu le nei asu. Ia manuia li loftoina le li ie. I le lofa malanga le leo la wafio. Ia ilunga pe ia te i mātou o e le tuore ta maa o le alo ma le nganga pa ia. Nei se io atu i le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. Yeah.
faitawina o Afionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania and Ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, 2 Corinthians chapter 1, verse 1 to 14, but I will only read the verse 3 and 4, which is the theme of what today's message is all about. Let us hear the word of God. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all consolations, who console us in all our affliction, so that we may be able to console those who are in affliction with the consolations with which we ourselves are consoled by God. Faitawina o Afionga Paia le Atua Ngangana fa Samoa, TUSI lua Korinito no MANATU-AUTU mua. O te faitawina na o le fai upu e tolu ma le wha, e anga waa iai le matua o le launga o le nei tai au. O Afionga Paia le Atua. Ia wha manuina le Alii. O lo tātou tamā o Yesu. A wā o ia lava o le atua o le langi. O tātou o le Alii. A wā o ia whaia i tātou o le alofa ma muti vale. O le atua fo i ana wha mawhana whananga uma. O le na te wha mawhana whanaina mai ia i tātou. I le mātou puapua ngā malava. Na ia mātou ma whaia o na wha mawhana whanaina atu. I lātou ua maua i se tasi lava pua ngā. I le wha mawhan whananga o wha mawhan whaina ai i mātou e le atua. Wha Manuia mai o le atua i le faitawina o ana Afionga Paia. Mai atu maupe lava o lona vi inga e wha vavau lava. Amene. A toi whalau teleina i le faitawina o le whiriwhilinga o le tolu ma le wha. O na whai maile o le matua o le tai au nei e wha pea. Lgona wha ngā e tia. Ai olo iai la ma le whawhisili. E tā ua ia i tātou o le toi mata tū ma whaarunga longo i le winga. O le ana winga o le whisili o le whisili ai le matua. O na tū maile i linga ngana se toi whamatala le whaupe tolu ma le whapea. Ia whaamanuina le atua. O le tamā o lo tātou wali i o Yesu Keriso. O le tamā e ona le alofa muti vale. O le atua fo i e ana le whaamawhan whananga uma. O le na te whaamawhan whaina mai ia i tātou, ia i mātou, i le mātou puapua ngā umalawa. Ina ia mātou whaia, ma whaia o le whaamawhan whaina atu. I lātou ua mau se tasi lava le puapua ngā. I le whaamawhan whananga, whaamawhan whaina ai i mātou e le atua. Whai meira o le whesile whapea. Aisea. E iei taimi e o ai puapua ngā ma whainga tā ilo tātou ni yola. Ao le taimi fo i lea, e alifo mai ei le lofa ma le anga le lei o le atua, e wha ma whana i ate i tātou te tas. Ai le whapea la o le wha ma whananga le atua i ate i tātou. O le ave se umai o mea uma tātou te tinga ai. Ni ai, o le taimi lava ma le pai mai o le atua i ate oe. O se tala i titi lava i winga i le TUSI le ni a Paulo le ekalesia e Korinito e whapea. Na whātuina e Paulo le ekalesia e Korinito i lana malanga whaalua e tusa lea malana ngā ruenga wha missionare. E pei ona TUSI e luka i lana TUSI o ngā ruenga na mataupe sfuma le valu whaipu mua e tau le lua sfuma le valu. Na ia TUSI e fōio ni TUSI mo le au tali tonu i Korinito. O le lua o ana TUSI. O lo TUSI le te tonu o le TUSI Paia. O le TUSI mua lava Paulo mo tangata Korinito, ua leiloa. E pei o na TUSI i le TUSI mua Korinito na mataupe lima, whai poiva ma le sifuna tas. O lana TUSI lona lua, lea ua ia i tātou i aso nei, ua tātou whaingoina o le TUSI mua lea ia Korinito. O lana TUSI lona tolu, pei ona tā ua i te tonu o le lua Korinito na matau poiva. E lua marwhau poiva.
mo le loa. O lana tusi lona wha, lea wa ia te i tātou i le aso nei, wa tātou tā ua o le tusi lona lua Paulo, i le ekalesia i Korinito. E tene la vaenga o le tusi le ekalesia i Korinito, e leo ato o toa o na ato o toa mai te tonu al tusi Paia, o na ua leilo loa o tusi nei e lua Paulo. Ai a tātou va aile lei le upo whapea o le atua o le whaamawhanwhananga. O na tātou whesiri le whapea lo tātou loto. O le ala se whesiri mo o i le neita ea o le whaamawhanwhananga le atua. O ani mea o lo ea a fia ai i le nei i tūla. O ani puapua ngā mani whainga tā o lo o ia te oe. O na tali leo le salamo e whasu mane ono e whapea. O le atua, o lo tātou Manuia, ma lo tātou malos. E whai o ia ma whasosoane sili i puapua ngā. E tupu le langona lo fituina pe au lo fituina o tangata manolos. O ni mea e ma whai ona lelelei, ma e a afia ma atu vale e fo i le loto o le tangata. E iai o le ita, ma le mautonu, o le ori orifo, e le a afia i le loto o le tangata. O le nei a fianga, e masani o na afua mai ina langona e pei o mea e ma whai o na tātou. Whaia ma le mauti noa. A o mea foi, tātou te lea e mauti noa. O nisi nei o i tū tātou te ilo ai o maftianga, wa o te tonu i a te i tātou. Wa vai o lo tātou tina. Vai o le mafu whau. Langona leo o tia ma ua wha anoa noa le loto. E tau ma whai fo i le amia tonu, ai ua whainga tā. Ona ma leo ngaonga o le puapuanga. O le langona le pei o na le whatoina e ma whaia i tātou, o na tuu whaatasi ea ma le fia. E le ma whai. Ona e le o i tātou o ne tangata e ato atua. O lo tātou tali tonu ia whaia le lei o le whiwhiringa i sili. Tātou te ma whaia ea mai whainga tā na o i tātou. E le ma whai. Ona o tātou o whanau o tangata. Ai esa mai lava la ti ngā ma popo ngā ma whainga tā i to tonu o lo tātou loto. Ma whafo atu mea tātou te le ma whai ona vaia. Tātou te le ilo le taimi a e ai mala. Tātou te le ilo le taimi o mai ai o nei pua ngā. Wha le hanga i nai i tātou lo tātou wala tari tonu ia Jesu Kiriso. E pei o mori mau ia Paulo le apostolo. Ina ua tau nuu mai Timoteo ma le tala wha noa noa. Mai Timoteo, Paulo, le ekalesia i Korinito. Ua toe fo'i i lātou leo langa sa tuaia i lātou. Ua toe amata ona whaalongo i lātou i perfeta pelo. Ua mwhaifo i lātou ona toe o atu i tua wha i utaia sa lātou woti ai. Fe mai o ina na wha anoa no ai le apostolo. Ua Lgona e Paulo, tātia o maloa le tele o mea. Ai tā pena le malanga atu mo le ekalesia i Korinito. O le ekalesia le nei. O le ekalesia le pito i sili lava o na whainga tā tele mea te Tapua'i le ngā ruenga la apostolo. Ai o le whawhetai le a Paulo o lo tā ua le whaiupe tolu ma le whaiupe wha. Whai mai e whawhetai i le tua wa ia whaamawhana whana i a te i lātou. Ina ia mawhaia i lātou o na whaamawhana whana atu. Ie, wa maua i le puapunga. O le mea alofa le nā le tua. O lo au mai i a te i tātou. Iasa o malapa o lo tātou ni ona. O lana le winga o le whaamawhana whananga lea. Whai mai o le whaafile mū. Whaaparipale. O le taiala. Whai soasoani. Ma le manatu i le lelei. Ai whapewhea la i lātou. E mawhatia i e maliliu. O na tali lau Paulo te tonu le TUSI, mai lava i lea nganga o le tangata, o le mere nana mana oi Paulo. Awa nei toi oti i lea nganga o le tangata. Ai wa whawhetai ai Paulo i lea tua, ue whai mai, tātou vi i whawhetai i lea tua, wa ia au maia i a te i tātou le nei mea lof. Ona fo le vala aula, vala wino Paulo, o i o le apostolo tangata nu ese. Ina ia watu le fina ngalo le atua i le tu ma le tu. Ai maise lava
Europa. Esa le matango fio o le mamori mai o le whiau o le tana le leile ni asu. I le nei tūlā ua tātou vava ai pe ala Paulo malona tūlanga i le tupu mai o le nei whalawelawe. Toa tele tangata. Manatu i le atua. Alofa i le atua. A vea le alofa o Paulo i le atua wa ia toe savali atua i lava i le ekalesia ina ia toe wha ato o toa le lei. Ona le lei. O le taimile nei o lo malosi pe lava. Sau wanga le malo Roma. Are whaafite ei le apostolo, wa sili ia te ia le lofa whaapare pale marfile mu o le tua, ina ia tau nuu atu, o lo nā lofa i tangata. Ni whaamawhawhananga nā le tua ia te i tātou le ni asu. I le whaapea na o mea e tinga ai, ia o fo i mea tātou te fia ai. E whaamawhana pe lava le tua, e maniti lava lo tino, i le pai mai o le tua ia te oe. Le tatou vainga mua re nā i le atua o le atua o whaamawhan whananga. Ale lona lua, o le atua alofa muti vale. Whe mai le tusi a tauta numero matau pe whaar whai pa tō sumatas. A wā o le ali ilo o atua, o le atua alofa muti vale. E nā te le atu ua oe, pe wha o matia oe, pe ngalo foi i le whengainga, mauta mā, na ia tauta wai a te ilatau. E whaalia e le atua o lona alofa muti vale mai i te tonu ia te i tātou ona o lona alofa tunoa. Le alofa lea o le atua o tātou sapaia o whitia i tātou i le whaamawhanwhananga ma le taitainga whaiti ai o tātou puapo ngā mawhaita. A o le alofa whai wa whaia e le atua mo oi mau wa sui tūlanga iai Jesu Keriso i lo taola le ato atua. O tustu singa umalava o le tala le lei. O lo whai loa mai ai le lofa o le tua mai le amatanga se o atu le ngata anga. A o le whaalinga fo i lena lofto ina mai e le tua ina avia i Jesu e whai masui o i tātou le ni ona. Whe mai o le lofa muti vale o le tua e le mawhai o ni ia toi avi e sea mai i le tangata ua alofa ngia e ia. Po le tangata ua angsala, po le tangata i le angsala. E tu tusa o malava tangata i le alofa o le atua. Ai o le atua amlona alofa muti vale na whaalia mai i ate i tātou i le maliu o Jesu i lunga o le satauro. Ua whaamanatu mai ai ate i tātou le mea alofa o le alofa muti vale. Ua tu ina mai o le taulanga o Jesu Keriso lea. E ui lava i o tātou ni tangata ang sala o tangata pā u. O Keriso lava ia malona alofa i ate i tātou. Wa tu ina mai lona soifua ina ia o lai o ema. Wa ia tu ina mai fo i lona soifua ina ia whaamawhanawhana i ate oe. Wa ia tu ina mai fo i lona soifua ina ia awane e popole pe te ti ngā i le ni larorangi. E ei teimi e tofata whoina i tātou e le angsala. E ei teimi tātou te iloa ai le angsala o tātou whai. Ai o tātou whaia pe lava. O nolo pisipisia pe lava i tātou i le larorangi nei. Whe mai Paulo. O mea o te tingāi. La o te iloa. O te whaia lava. Nā le winga. O mea o te angsala ai. Au te whaia pe lava. Ai sea. Ono o le angsala o le te tonu i atea. Le lofare nā o le tua mo tātou le ni asu. Tātou te vava ai i lana whaamawhanwhananga. Tātou te vava ai i lona lofa muti vale. Ma tātou whaafetaia o ia i lona lofa malonanga le lei. O tangata tutongu le mu ia Keriso Jesu e vai i le lofa o le ala o le amio tonu ma le ola. O le sila whanga le atua e a lofa lava i a te oe si whanga o le taia fo. Feeling overwhelmed with a question mark. From what we read from the 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4, it tells us what kind of relationship that Paul had with God. What type of relationship that is. Is that the relationship that will be torn apart or will be
nothing to do to help others. In our life, we value what is good, but not what is bad. And sometimes we can think that way. There's no right or wrong in that part. But there are times that we have to think, how can God's love continue to flow in us? God helps you when bad times come, even the good times. So if we say to ourselves, only time I know God when things are going right, but not when it's bad, I think we contradict ourselves. I think we put God on a pedestal. I think we can say to ourselves, we can do this over and over again. Well, it's mind over matter. When Timothy arrived with the news to Paul, he says, Paul, the Christians in Corinth, they are walking away from faith. They are going back to where they used to be, how they live their life and how they believe. Paul says, I will leave what I'm doing here in Rome, and it's time to go. And he gave thanks to God for giving the comfort to console others. How can he console others if God hasn't consoled him? And that's what Paul says, thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. In the beginning of his letter, he's talking about the grace of God that is here with us. When we find ourselves in a hole of troubles, remember that God is with you. Even a time of sadness, frustrating, disappointment, discouraged, disbelief, unhappy, whatever that you're going through now, God is with you. So what are the benefits of God's mercies to you and me? It's love, peace, and joy. We may continue to live up to the fruits of his love, continue to walk one another, comfort each other, console with one another. Let them know that you are there for them. Remember, when things like this happen, when somebody makes you mad, don't push that person away, because you might need that person in the very next second, appointed by God. May God be with you all. Thank you for this wonderful day as we worship our God together. May the Lord be with you, continue to shine his light upon you, and lead you here and forever. In Jesus' mighty name, amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful. God is faithful, and he will do it. Amen. Tatou vivi atu i le tua i le pese o Samuelu.
ia e tari tununga o leo o tātou anga i mai le whai unga o tātou. Whainga loto le nei tai au fau. Vi ia le atua i lo soifua, i le ala whai mai, whanunga le lei o le nei aso sā, aso ngafua nisi vaenga o le larolangi. Whaftai lau sunga i le whai whiau, e tusa o le whiau fola o le nei aso, mā lor saili, mā lor tāpena. Ia, o le whiau e Tapua'i le ola, i la le tino, la le anganga, la le mafaufau. Ia, ua i le atua lona viinga, ua tofu le tagata ia masiana o lenei aso tatou faalogologo ma le manino ia e manatu o le a tatou pei o le uiga tonu lava lea o lenei tautua ma lenei auaunaga i lana faigalotu e amataai ma tapena i le vai aso a faaleitio a Maia ia ona agaʻi atu foʻi lea i le malumalu o le atua i lana tapuaʻiga masani ai mo lenei lava avanoa faia o masui o le sunga le faifeau nei ia e mate faatalofa atu ai sa mo faafogafoga mai i so o se tafa o lenei lalolagi ia matou te faatalofa atu iā te oe le suafa manumalo keriso o le a se tapenaga se feʻau ua folafolaina mo i tatou uma lenei aso po o e faafoga mai le fale po o faimalaga i luga o le ea o le vasa o le lau eleele ia po o feagai foʻi ma ni faafitau o le tino faataotolia ma o tagasegase po lou lava aiga ia po ai foi o falepuipui o le agaga tonu lenā o lenei auaunaga ia mafai ona o tatou maua ia le agata i totonu o malumalu ae po fea lava o loo ei ai ia o lea e taumafai ai e avatu le feʻau ia e fai mataʻi ala mo oe maʻu ma tatou uma faafetai lausuga le faifeʻau Samuelu o le tapenaga o lenei aso ia whaongaina pēr e soifua ma leola o anisi mea o le whiau o lo tapena mo le lumanaʻi faamaoni i ai ia mani tele whiau ma galuega o lenei aso ia alu ma le mana lana upu folafola i Amerika nei ma ona territory ia ma nisi atu nuu o loo feagai ma le aso paia o le atua i lenei aso mani mea tele o e Samoa i lenā vai aso faamalumalu mai whiau ma galuega soifua ma i Manuia whawhatai tele lava. Ia tātou whai ule talo. Whamanuia mai oe le atua le tamane alo ma le anganga Paia i lau whanau. A wale ne yaso i la sanga umalava le atua alo mātou tama. Ia whai eina le manu malo le leo le lofa tuno o la awa fio. Wha mawhanawhana oe le atua le tama i ate i lato. O fiofi mamarutia i lato i au au. O wā oelo matou nei suru whainga, alo whangia i latou. I le suafa o le tuare tamā o le alo ma le anganga Paia. Amene.